Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6. Halaman 15 ada Ibu Sarnah di Malaysia. Silakan Ibu dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa ma li ahadin Jangan wama, wama, wama. wa ma Heeh. li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin min ni'matin tujza. Kemudian Min durriyah min dzurriyyah Anzil qarnain adzil qarnain yatiman za maqrabah yatiman dza maqrabah. au Au, miskinan au au gelap. Au, au jangan au, min au. au miskinan za matrobah Au miskinan dza matrabah. A'anzartahum amalam tunzirhum la yu'minun. Ai mah jengklak teh orang aleu sugannya. Sanes. Hah? Mojang orang mah jengklak teh orang aleu. Kok teh tadi Maksudnya? eueuan wae ada leuleun itu tah. Ya Anja Allah. tamu ame, lame, jangan ada nya atuh. Oh, iya iya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan ada nya yo, huruf matinya yo, kecuali kol-kolah yang 5 huruf ya. Iya Pak Ustad. Iya, mangga. Kasihan Pak Ustad kurang. Oh, kirang. Tahu kata. Iya. Ada yang tos jantan nenek teh nih teh, udah punya cucu belum? Atau belum? Kalah sama Bu Halipah tadi cucunya 30. Iya nggak apa-apa. Yuk. Wala ya. Iya, wala. Wala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada. Kemudian Unzil Ozil in jalaltum inzalaltum lananzi'an lanazi'an au yulqa ilaihi kanjun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. dipaksain. Tadi kurang teh Kang Zun, Zai-nya Kang Jun, Kang Zun ya. Kang Zun. Zai. Kenapa harus dipaksain? Bagi dua aja nih ya. Ulang lagi ya. Au yulqa ilaihi kanzun kanzun au takunulah. Berarti di sini. Au takunu lahu jannatu
Kulu minha. Coba bagi dua. Au yulqa ilaihi kanjun Kang au Zon. taku Kang Jun ya orang Sunda mah tuh. kangjun Orang Sunda mah tuh tiasa zai. azun Auzu ral tulisan F. Kang Zun ayo. Kang Zun. au yulqa ilaihi kanjun ala Au. Au. Tenang. au yulqa ilaihi kanjun au takunulah Nah gitu. Napasnya kan banyak. Terus autaku. au takunu lahu jannatu ya'kulu minha Bagus. Kemudian yang bawah. tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kemudian Busarna. Wa anzalna fiha ayatim Akhirnya bayyinat jadi tim ya. Kan iklab. Ayatim jadi jadi ember. wa Ayatim iklab kan? iya Iya. Lagi. wa anzalna fiha ayatim bayyinat Sanestin. Ayatim. Tim. Timor, tim. ayatim Tim, Taman Ismail Marzuki, tim Taman Mini Indonesia, TMII. Tim, bukan ayatin, tapi ayatim, M, iklab. Bunyi N-nya jadi M. Ember gitu ya. wa wa anzalna fiha ayatim bayyinat Ya boleh bayinat. Jadi hamas tapi kalau mati di situ ya. Ya ayatim bayinat. ayatim bayyinatil la'allakum tazakkarun. Gitu ya. Wa anzalna fiha ayatim bayinat. Jadi hamas. Ayatim bayinatil la'allakum tadhakkarun. Kemudian. Min ayatin aw nusiha Min ayatin au nusiha. qawlan Sin kecil. sadida Sin kecil. Sin. Saya suka susu. Saya suka es. Kaulan sadida es. qawlan sadida Kaulan sadida. Kemudian. khamsatun Eh. sa Home. Hom. Satu. Jangan ada e-nya. khamsatun Tonnya ihfa. sadisuhum oh Khamsatun iya kan ihfa ketemu sin. khamsatun sadisuhum Khamsatun sadisuhum. kutilal insanu ma akfarah Qutilal insanu ma akfarah. illa man atallaha salah Pak Ustaz. Bikolbin ya. Iya. Illa man atallaha biqalbin salim.
illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian La yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kemudian Min sya'air. min sya'air. Kulna idang satoto. Qulna idan syatata. Wa yungsi ussahabas siqol. Wa yunshi'us sahabat thiqal. Kemudian Summa bukan. summa idza sya'a ansyarah. Summa idza sya'a ansyarah. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bagus. Kemudian yang ini Bu Sarna. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kemudian Mimma in sodid. mimma sadid. Man solaha min abaihim. Man salaha min abaihim. Yauma la yughni anhum kaiduhum say'aw walahum yunsorun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an walahum yunsarun. Kemudian Falyamal amalan salihan wala yusrik yush bi'iba wala yush wala yush Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibad. Salah ya berarti Pak Ustaz, di mana tadi? ibadah salah. Oh Kalau iya. berhenti di Oh iya situ ya. ada tamar butoh. Bi Oh iya ya. ibadah ada tamar butoh ya. Oke. Kalau Hmm. nggak ada tamar butoh bener bi ibad gitu. Jadi bi ibadah. Ya, apa-apa. Ya wala yusyrik. Falyamal amalan salihan wala yusyrik Walai. Kok bi'ibadah. walai? Kalau walai berarti ada idgham, ada nun mati Oh ketemu iya. ya. Oh Wala iya ya. yusyrik. Iya. Nggak ada Iya. lainnya ya. Iya. Uh, Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadah. bi ibadah ya. Wala yusyrik
wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Iya. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadah ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kemudian Qalum hehehe ma'a kolom kaulum lin qaulun Heeh. Lin qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqah Mm, khairum min dari khairum khairum min shadaqati yatbahuha yatba'uha. khoi khairum min shadaqati yatba'uha ada. Mm-mm. Ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khair wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Kemudian Wa talhim mangdud wa talhim mamdud. lahu Kemudian dzurriyyatun du'afa lahu dzurriyyatun du'afa. wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabarna Salah. tatbira. Wakulang tabar kurang nyamber. Tabar. Oh. Ayo lagi. kurang tasdid sedikit Wa jadi salah. kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira. Wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tabbarna tatsbira. Kemudian Wa qala zalimuna min salah Pak Ustaz. in tattabi'u. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Kemudian yang ini Busarna. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Wa man dhalla faqul innama ana minalnya jangan ditahan ya, idhar komari. Minal Iya, munzirin. Jangan minal. minal, jangan ditahan. Idhar. Iya, ulang ya Pak Ustaz. Boleh, boleh. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Iya. Kemudian Fidyatun ta'am fidyatun ta'am halalan thayyiba
halalan thayyiba. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Kemudian Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan wasabbih tawila. hulai kurang. Wasabbih hulai. Wasab- Wasabbih hulai kurang eta. Wasabbih Wa minal laili fasjud lahu sabbihu laila. ya wasabbih hulailang. Astagfirullah ya Allah. Ayo ayo ayo. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan Wasabbih tawila. hulai. Wasabbih hulai. Wasabbihu lai. Wasabbihu lai. Wasabbih hu. Wasabbih hu. Wasabbihu. Wasabbih hu gitu. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Iya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih hu. Wasabbih hu. Agak susah memang. H kecil sama H gede. Wasabbih hulailan tawila. Latih ya nanti pokoknya mah. Jangan sampai ngelatihnya jangan sampai di kamar mandi lagi nanti jatuh lagi handphonenya. Terus kemudian aduh aduh. Wa Waqa'al. waqa'al qawlu alaihim. Kalau kau lu, kau dan aku suka engkau, kau Oh, jangan ya. kau. Wa waqa'al Oh. kau lu. Kau Wa pendusta, waqa'al kau. qawlu alaihim. Bukan kau lu. Wa waqa'al Hah? kau lu. Qalu. Kau lu sama kau lu Ya lain. Allah, Wa waqa'al kau lu. penyakit saya lah Pak Ustaz kasih itu mah. Hah? Penyakit Kumaha? saya kasih itu mah. Hah? Penyakit saya. Kenapa? Penyakit saya. Lama-lama juga penyakit mah hilang kan diobatin jadi hilang nanti. Ayo, bola. Jangan nyerah sebelum bertanding ya. Ayo. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantikun. Itu bisa ya. Wa waqa'al kau. Wa waqa'al qawlu. Wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Kemudian Hum yang homnya idhar. zurun. Hom ngukumi mati idharaan. Mohon. Hum yang zurun. Hum yang zurun. Alal aro iki yang zurun. Iki oko ikinya pendek atau iki pendek. Alal aro iki yang zurun. Alal iki yang zurun. Lagi. Kurang mantep. Alal aro
iki yang Ikinya pendek. jurun. Alal iki yang zurun. Aro Ayo iki. pendek, 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 pendek. Alal iki yang jurun. Alal, alal, alal iki yang zurun. Nggak apa-apa. Terus. Illa miro'an jahiraw Jangan jo, wala zo. tas Jangan jo, zo zo, zo. Jangan zo jo, jangan terlalu rapuh. zo Zo. illa miro'an zahiraw wala tastafti fihim Iya. wala Wala. tastafti fihim minhum ahada. Illa mira'an zahiran wala tastafti fihim wala tastafti fihim minhum ahada. Kemudian Qala sanang zuruna pendek. sodak Qala ta'amakum sanang zuru asodakta. Qala sanang zuru asodakta. Ketinggalan itu. sanang zuru. Qala sanang zuru asodak ta'amakum taminal kazibin. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Kemudian yang ini. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa anfiqu khairal li anfusikum. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Kemudian Fatang fa'ahu fa zikra. fa. Kedengarannya kayak wa ya. Fa fatang. Fatang fa'ahu zikra. Fatang fa'ahu dzikra. Kemudian Idas sama'un fatarat. Idza sama'un fatarat Wa idal kawakibun tasarat. wa idzal kawakibu tasarat. Ya Rabbi inna qaumit takhadu hadal Qur'an. Dari Iya, boleh. tahalu. Hadal Quran. Hadal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Kemudian Inna radduhu ilaiki wajja'iluhu minal mursalin. inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kemudian Min qablikum terus. Min qablikum bi ayyi dambin kutilat bi ayyi dzambin qutilat. yufuna bi ahdillahi wala yanquduna
Salah Pak Ustadz. Ya. Salah ya. Yufu, Yu panjang. yu, yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal Nale, mitsaq. nale, nale, nale. Itu mah punya orang atuh, tong diambil nale-nalenya mah. Oke. Yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Sak, ujung lidah. Iya, lah apa-apa ya. Yu, 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 yu. Yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal misaq. Misaq. Ulang lagi ah. Oke. Yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Kemudian Wal janya keras. Jakarta Januari. Ja. wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kemudian Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi homa. Jangan ada nya me. Jangan ada me-nya yuk. Bal Bal, kadzabu bil kadzabu. Jangan ada bal e-nya. bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum Homa, fi jangan ada me-nya. Ja'ahum. Homa, fahum bila itu mah punya orang dulu. Udah dibilang sama yang punyanya, jangan diambil melelehnya. bal kadzabu bil haqqi bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Ada di sini sedikit ya, nggak apa-apa lah. Nah, dimaafkan. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Kemudian ya ini ada nya dikit-dikit lah, nanti juga hilang. Ya Allah, iya Pak Ya. Ustadz gimana ya? Nah, ntar juga nggak apa-apa, ntar juga hilang. Famangkan Famakan khairan kasiro khairan kasira wa fakihatin kasiroh wa fakihatin kasirah wala ta'lunna uluwan kabiro
Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Inna makan Makan apa? lahu Makan bebek, makan sayur. Makan. Makan. Nah, nyamber atau kekanya, kenanya. inna makanna lahu fil ardi wa ataina Bagus. Hebat. fil ardi wa atainahu min kulli syai'in Shin. Min sababa. kulli syai. Shinnya gede. Salah memborehan ya. Masih ingat shinnya gitu ya. Min kulli syai. Ini ketularan ini. Pinternya ketularan tapi shinnya ketularan juga nih. Min kulli syai. Fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai min kulli min kulli syai'in sababa. Hutang shin ya. Yuk, ya, ya. Ya ayyuhal malaku Malau. salah Pak Malaku. Ustadz. Iya Pak Ustadz salah, astagfirullahaladzim ya Allah, Malau ya ya. Allah ya Robbi. Ayo, nyantai aja Ya lagi. ayyuhal mala'u inni ulkiya ilai Iya, ini inni ulkiya ilayya ilayya kita. kita pendek. Ilayya kita. Iya. Inni ulkiya ilayya kitabun karim. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ida. Iza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Ya, upril gitu ya. Ufrig, Alaihinya kok ufrig, pendek. Idza ufrig. idza ja'alahu naran qala atuni ufril. Ufril Ufrig, jangan uprig. ufrig. Qala atuni ufril alaihi kilpa alaihi jangan alaihi kilpa coba Alaihi. dari qala atuni Qala atuni ufrigh alaihi qitra. pinter Usarnas orang majengklak teh ya ingkanat In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. kenapa harus dipaksain ya kalau nggak kuat mah tapi nggak apa-apa sih latihan napas. In kanat illa sayhatan wahidah wahidatan fa idzahum khamidun. Coba Yasin ya, tiap malam Jumat kan Yasin. Yauma
Yauma Yau, yarawna yau, yau, yau yau, yau, yau. yauma yauma yarawnaha lam yalbasu Lame, yale, hmm, lam, yal, lame, lam yame, yal yame, lam, yal. Ah, kumaha ieu teh ah. Lame, lam, yal. yauma Yauma, yarawnaha yauma, yauma, yauma yauma. yauma yarawnaha lam yalbasu illa asi Asyiyah kalau nggak kuat. Illa asyiyah. Kalau nggak kuat mah di lam yalbasu boleh ya. Di illa asyiyah boleh. Kalau nggak kuat napas nggak usah dipaksain. Ntar napasnya hilang kesedek kayak yauma yarawnaha lam yalbasu ila illa. asiyah Ada tasjidnya tuh, illa illa. illa yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyah Iya, illa. illa asiyatan aw duhaha Yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan au duhaha duhaha. Tadi mah sarua wae. aw Itu kan mimi aw kita hurufnya kan beda. aw Hiji mah iya rehan, hiji Pak mah Ustad. sarnah. Masa sama? Iya Sarnah rehan kan beda orangnya. iya Pak Ustad. Duhaha. Ya, dilatih ya. Hak kecil sama gede. Iya, ulang Mhm, lagi ya? terus nggak usah lah, Hah? fa inna. Fa inna lahu ma'isatan dongkau wa nahsuruhu yaumal qiyamah. Qiyamah Ya Pak jadi Ustad. pendek. Qiyamah. Oh Qiyamah, iya, jadi kan pendek madnya kan, madnya ketemu beberapa huruf. Yang panjang itu iya. kalau madnya ketemu satu. Qiyamah, terus yaumah dari wa nahsyuruhu. Wa nasur wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Sejak Shadaqallahul handphonemu ketemu bagus, azim. sebetulnya kamu sudah banyak kemajuan ya. Cuma ada kurang-kurang sedikit Keren. ya, namanya juga lagi belajar ya. Alham Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz. Terus diulang-ulang ya. Bentar Iya lagi Pak tamat, Ustadz. bentar lagi tamat nanti langsung ke surah-surah pendek udah ngacir lah, udah pinter. Ikro ini kadang-kadang memang susah, Terima kasih sulit. ya Pak Ustadz banyak-banyak. Sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada ungkapan yang kurang berkenan, namanya juga Iya saya manusia sama-sama Pak biasa. Ustadz. Saya yang minta maaf, Mhm. Mah. Banyak salah. Kenapa? Tidak banyak Banyak salah. salah. Alhamdulillah mau belajar juga saya senang. Karena tanpa kalian apalah arti saya ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Ada kalian baru ada maknanya kan. Kalau nggak ada kalian saya ini sudah jadi pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Udah pejabat. Pengangguran Jawa Barat di rumah saja. Alhamdulillah ada kalian saya punya aktivitas. Walaupun kadang-kadang capeknya Masya Allah. Dulu di zaman muda saya ngajar itu paling seminggu sekali, paling paling banyak tuh seminggu 3 kali, sehari sekali. Ini mah sehari sampai 3 kali, sampai 7 orang 7 kali. Dulu kalau dulu sih ngajarnya sekalian setaklim semua gitu ya. 70 orang, 30 Hmm. orang, 40 orang gitu. Sekarang satu-satu, tetapi nggak apa-apalah. Demi kalian pandai, pinter Kan insya dulu Allah. kan pada kumpul.
jadi jadi tahu Iya, semua. heeh. Cuman ya bedalah Ini namanya belajar ini mah bareng. Kalau belajar Quran tuh memang nggak bisa bareng-bareng sebetulnya. Baca Quran tuh yang saya diajarkan sama eyang, sama nenek saya itu begitu. Walaupun muridnya dia 30 orang, yang ngajinya satu-satu ke depan gitu kan. Ustadz yang mmm, lain kadang-kadang nggak mau capek, ngajarnya satu, muridnya 30 bacanya bareng-bareng. Pinternya bareng-bareng, bodohnya bareng-bareng. Nggak pinter-pinter kadang. Kan kalau baca bareng mah semua juga pandai kan? Iya kan? Itu. Baca mhm bareng-bareng, mhm. ustadznya baca, muridnya baca. Iya pada pinter kalau lagi baca bareng sama ustadz. Giliran satu-satu blebek-blebek gitu kan. Itu kalau sama nenek saya enggak, satu-satu suruh ke depan. Makanya alhamdulillah setiap muridnya nenek itu semuanya jadi ustazah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena dia berani bisa ngajarin sama yang lain. Ini kayak Bu Sarnah juga nanti pulang ke Majengklak, nanti jadi ustazah Sarnah bin Rais. Bin siapa ya bapaknya? Jangan bin Atang aja ya. Kalau binatang jadi binatang. Terima kasih sudah belajar ya, alhamdulillah. Terima Sama-sama. kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.